салому алайкум дӯстои азиз, хушхабара ба ҳаматон мерасонам. Курси рубл якбора боло рафт. аз худуҷ Сбербанк ба картаи Душанбе Сити сум равонкунӣ 126 сомону 60 дирҳам мегзарад. Амонатбанк 1000 рубл 126 сомон, $100 1088 сомон. Банки Эсхата 1000 рубл 126 сомону 60 дирҳам. Орион банк 1000 рубл 126 сомон, $100 1086 сомон, 100 евро 1145 сомон. Спитамент банк 1000 рубл 126 сомону 60 дирҳам. Алифбанк 1000 рубл 126 сомону 60 дирҳам. Коммерсбанк 1000 рубл 126 сомону 60 дирҳам, $100 1080 сомон. Хумо 1000 рубл 123 сомону 50 дирҳам. бародарои азиз, раҳмати калон барои дастгиритон. мо ҳам ҳаракат мекунем ки беҳтарин видеоро пешкаш. барои ҳамин бародаро моро дастгирӣ кардан, ҳатман дар канал обуна шавед, лайк монед ва фикротона ҳам нависед.